Fulum taupu sa tuinatu o kika. Ia por vanga la so tus lato te iloina. Peta yane e se fuluma o te lo feta o LELEI ni po kalama ina mfano fa manino ma malu la tunu. Ya mesel ta poinga. Ya wa foi tupu mai. Ya mesel o fainga longa tofia le tua. Lo falele man fa falele man. Ya wa lava ya le tau swinner vai ola. E wa se manu yo Samoa montangata. Le whawhelo atu whawhtai lo tō talitono lo tō whaafonga ma sirisila mai le nepo kalama tāua. Hai pesta whawhtai lawa wa muone am no tāua tā te whelo ai. Ma whamanino ai a vaenga ia warisi le thia so tātua tunu. E tu sai ma le whawhisili. Samoa talitono le nei vai taimi ua o le muta lava le tele o le whepisai o le tunu. Ia me se foi wa ai na vaenga ua piua sau martau whaaleanga. Ia me se lava i lo manino Samoa po feu ta oto ai ia mata upua le o forensic audit. Maria lava. O te lo feta o LELEI ni po kalama ina mwhawna wha manino ma malu la tunu. Ina ia lato malamalama i le mea tono lo ta oto ai le whangasolonga tato forensic audit. O le forensic audit, o le mapuna mai o le nei lava fofuanga. Sa whatau no i le paenga tu nei. Ina utula i mai le whatuatua le atua Samoa tasi, tau awere tato malo lua whelua tasi. Io inale sa whaasau wai lo le forensic audit. Mao sila thia, o meno forensic audit, ai ei ni vaenga whole fi manino ai ia me se lava nisi o lato i ni mta upu. E whao ngare forensic audit, ina i mwhai o na manino ai me se lava vaenga ia. E se tangata sa whaatino ina ngā luenga. E se tangata o lo lato fia iloa lo la vea tono se kampani po se fala poptonga e me se lava Samoa. O le alana whaatino e forensic ta upu sa tuinatu o kika. Ia por vanga la so tus lato te iloina. Peta yane e se fuluma le tolu vaenga sa lato iloina. I lalo forensic audit. O i lava sa lato pikia mai vaenga e sfuma le tolu. O i la sa whaatino ai lena man malo le kampani le ale PDO. Ma i sila thia letu no le PDO o le kampani le mai New Zealand. O i la sa le mawhai o na whaatino ni kampani so e tusia Samoa. O na ele po lenga foi le meta o independence. O le la sa whaatino ala kampani le al PDO mai fafo. Pete yane Samoa la fafonga anga. Ia o le wa mawas. Langa eile si vaenga o kampani le al PDO tono Samoa. O le isa la to ngā lue whaatasi ei. Ma le PDO le mai New Zealand. E whātau ngā luenga, i e pēwhori ngā ua whai na ele independency pole mena le sa tau pole e langa o le sa tau ofi e whao ngai no tatu so tusi tono Samoa. Ia leo whao ngā lava so tusi mai fafo, pita iane, o leo o maitu e whao ngā lato tangata o lo ngā lue Samoa. Ia pēwa le tusai ma le mea sa wha moe e ui lea. Whaaftai le PTO sa lato whātau nuru ngā luenga. Wa mai an ngā luenga, ia leo wa mai le lato li poti. Ina o mato tulai mai e tau awere tato malo e tau sangan tenei. E mateo mai to tonu tato kabineta. O ro tati e le li poti, wa omona ta pena le li poti, ale so tusi, o le PDO. Mai le li poti, ina o mato mai le matanga i le kabineta. Sa mato mau le li poti, o lo tolo po le li poti le ale so tusi, po le forensic audit. O le whaupunga mafuanga tolo po ai, si to e whai tau atili, rona winga. E lo lava susu e ngar whainga malo le, whainga malo tau sile sa lato sila li poti le. E lo lava se lato taimi e to e whaitau i le li poti war whaupunga na wa tolo po ai. O e to e ilo, to e whaitau atili. E na o mato tula i mai la, o mato mau atu, e rei mai e whai se whai unga al kabineta taluai malo tausi. E na o mato o mai ma mato susu atu li poti. E whai lava si mafia fia o li poti. Ia o na fono lo kabineta ma ere tō wha tai mar kabineta. Wa tau na fili se komiti wha kabineta. Ina ia ilo, ia tato li poti lea. O le la sa tofiro komiti. E 5 minsta o lo tono komiti. Whatase i maramatanga luenga o tupe. O lo lato ngā lue whatasi. Pe o lato le o lo ngā lue le vaenga lea ale li poti. Le sa fa mapuna mai le whainga ngā ruenga lea. A tūla se stūlanga, o komiti whakapeneta, 5 minista, e tonu minista e qualified.
winga lo talo la ton so tusi alo ia tono Samoa on taustusi ia o Silvia foi lo fonga pesta o au sa au qualify mai New Zealand Maria ina ia Silvia foi pa se awa ia awa tofia ia langa lo te ave foi mo minister so tusi au sa qualify mai New Zealand i tau sanga tasiva i valu o inala na vea uma CPA mai New Zealand ia to Samoa Samoa ne ma vea uma CPA Samoa o LELEI ile mato to mai fa so tusi manisi foi o tamali i minister o lava foi la to mai ia mal mato committee o nisi o minister walo ia me tau fai pisinisi ia o levo foi na o nisi la to e maulunga foi la to aonga o fili la mato committee fa tasi male o le potile tu sai male mafuanga o ta oto mai ai le finangaro o kabineta taluai o le mfaino fai se fai unga ina ua mato ilo le lipoti ia mai si la fia foi peseta o le tato audit lea ono FAALOGO fa mai miliona le tupe naluai le ai Samoa ele ato se miliona au tau mantu atu na o se ono se lau afe mon tupu le tupe sa alu ai tutongingo tato o kika ia po so tusi ia Paulo tu pesa luai le el so tu sila ai le saole tala fa pe miliona tala le ai ro se sena tala ina le ono se la mon tu puafe tala Samoa sa to tongi le tato company so tu sila ai a fikala ai a fai e tolu sfulu item sa ave ai ai fili la to no sfulu tolu no wenga tele se vai ngali o se su enga a wala va fa maninga vaenga o lo fi manino ele ka tato fainga malo ina o mato so tu le lipoti o le matua tele la o issues po mea o ngaonga ia o lapila pe ai fa punga lata mai lapila pe ai tu langa o lo fata no inga luenga al tato malo Samoa ai ole o mfaino fale o atu ni vaenga o ngaonga ina isi le fiele manu tele la tunu o le vaenga mua lawa ele ai ni records tele o vaenga ia o lo fata tali o kika o avere tu si le tato ia tato ministry sia ma tato SOE sia e mai ia tato records po fa maunga o me ta o li city ia po mo documents o o invoices o me fa pena ele mo e so tu si vai ia o vai nga na mua o vai nga lona lua e tele li poti o lo tapa ele so tu si hello mo se li poti sfata te inga li poti le ta o le feasibility study fa mai sa fai le lato study a etapa to so tu ele ni li poti o sa feasibility study tapa tu so tu se meta environmental report mai va pena ele ni ta to li poti o sa wai sfata te inga la na vai nga ia o le o mai li poti so tu o nisi vaenga ia pe o fontanga ia kabineta e ai fai unga lo fa pe mai o fai unga kabineta pe mereta o le pika ia sa tapa for so tusi e mai fa monga ia e foi e mai fa monga ele atoa o lo fa tali ia tato meta o pika por faka o le pe por kabineta por fai unga kabineta o siria ia vaenga lo o atangi ai o lo tele vaenga lo fata tali so tusi o le si vaenga o lo poloka e foi nga renga so tusi e vaenga foi le o transaction po amount foi e te taun tongi atu e over atu male se la wafe se la lima su wafe lu se la wafe o vaenga la e refer de meta tender sport ai mainga le so nga so tusi ele yo o vaenga ia e tender sport lo no winga ele approve tender sport ai ese tangata ia sa approvinga o fata ita inga la ia o le e mate o titiro e fisinga o ngaonga o mea lo tula i malili poti so tus o isi vaenga sa mato maua e iai a vaenga i esfumar toru sa suesue e le aini li poti tupe patino lava lo a mai i matanga luenga po SOE sia lo asia sia e lo a mai ai o lo winga e lo isi financial report po se tala tupe o lo ngal lue ai komiti so tusi lea e le fata uno la tonga luenga e fai singa o vaenga ia ina ia manino o tato tunu
o whataitainga lai o mei sa mato mawaina tono li poti. O le sa e lo se to whaer komiti ma mato e whaisin te le o le mele tupu. Nei te whapesa mua wa mai e whamtalanga e leise meo tupu e se re tala lea. E se fo le tala lea whamai o umar whai unga malo tausi le sa iai. E le i whaia se whai unga malo tausi. O le malo tausi la vai sa mai lato whai unga i nau whapea e tolo po ona e tau to ilo le li poti lo no venga e le whai se whai unga. O le mea tau na manino ai, le lau tau at per te lo vaenga ia. Ia, o le sfumar tolu le sailo, te le ia lo la vea le misela. Lo la vea le COVID sfuruiva. Lo la vea le tato maleva le tia vea. O lo la vea le tato e le tise le o i whalatai, i tato moli. O la vea le whalpui tan malala. O vaenga uma ia, o lo vea uma na susuenga ia. Lea e tau whamtala tuai tūlanga o le li poti. O le si vanga sa mātou mau le li poti lea. E lo i aini ngoa i lātou sa ngafa. Ma lea whala poptonga po lea vanga tu maoti. O le vanga wha sue tusi i langa o walewa no sue tusi. O te tusi e tangata o lātou ia sa ngafa ma le vaenga. Ina ia lātou tangata tono i sa tau tali i mea o tu mai. Ai mato mo atu e leini tali o tu mai tangata i te tono issues here race atu. Fate ta inga lata mai lava o le leo ni records. O le lawa e o watu mato watu e lo ini ngoa tau mai ai. E lo tali tangata i me langa tau fona tu le le avanoa i tangata i e tali me ia ne te utu ia la to. Au le avanoa faso etusi a vele avanoa tali mai ai. I le fona la to fa mamlama vaenga. Leo race mai po a mai le poti so etusi. O vaenga lai e tau manino e whaafunga le tunu. O na le ta pisa solo i le lea mautala ma lea mautala. Ai le whai e se whai unga al kapineta le malo tausi. O lea fitu a mai o mato waitemi. O lea la uma whai mato susuenga. I le mato la susuenga lava mato titilo iai. O lea o mato mauai. Vaenga i o ngonga i e pēno o whamtata. E la umana mai tono tato kapineta le mato lipoti. Maro si la fia. O le si stepu le o atula iai. O na ave no le o mātou, iai la tau tonu lava, e ngafa iai le whai unga, e whai e meo alo whai mātou whai unga. E le o atoa toa le vaenga na mai le lipoti. O na iai vaenga tau na tali iai. O le lau wha me e turola i le Attorney General, i e malo ofisa o lelo, e olo e sue vaenga ia, ma tapa lo ia i la tau ia sa ngafa mga luenga ia, i e tausanga, i ne whauna la tau tali me ia, po i se ame o le e o mai ai i sue tusi. Tūlanga peo na lato tu na mai le lipoti. O le tauala na pesta ta whātarandoanga. I le mwhana manino Samoa. Ne ai, se whaamore mole se sere tala lea whapea mai. E leise meo tupu, e leise meo a whaina i Samoa. Ale wo whamtata lato. O mea tonu ana o poloka i tato lipoti lea. O le o ngā luenga whasue tusi. O nei tele whamau maunga. Tele li poti, tele vaenga lo whatatale tutso tusi, ai le maua mai. E si le fia foinga longa whaso e tusi, a whapea tate la tu so tusi, ai si me whamau maunga, ai le sato tongi tupe lea, ai le se record, po se whamau maunga, whamau ni er vaenga le martangata na saini ai, martangata na ioea, martangata na approvinga, e tau mai e leo nga onga vaenga le e leo sao. O lau whamtalanga la pesta ma le whafonga al malo Samoa. E se le tau al vaenga i whamanino e tūlanga i o ngonga ia. I na mwhauna manino le tato tunu, tūlanga lo ta oto ai le tato li poti te teimi nei. I le si le fia Samoa nei te ua misi au tia. I le li poti le sa whai le teimi le au i ele malo tausi. E le whaupunga sa sau le lato li poti le sa mai. E le aini vaenga i le li poti e atangi ai o lo i aini whaitu au po ni mesese. Ia, ona o le lipoti le e fua lava me sa ai so e tusi. Matau le foi o le lipoti le e fua e me sa ai so e tusi ai le anga lea. E le ai so e tusi e le ingi records, le ini lipoti, le ini fai unga whaka, le ini mea ia, a le ingi mea ia. Mo le me fai unga so e tusi. Ai le lipoti muli la so e tusi. Wau tō sisira mai sa moa e fai sina mafia fia le lipoti. E lua lau pepa le lipoti so e tusi le na matawai.